Guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza icyo gihugu n'u Rwanda nyuma y'iminsi mike icyo gihugu giciye amarenga yo kuyifunga. Mu ijambo risoza umwaka wa 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye amarenga ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara. Nibirego u Rwanda rwateye utwatsi rugaragaza ko nta shingiro bifite, dore ko n'ibice Red Tabara yanyuzemo itera u Burundi naho ihuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe twagezeho nuko impaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda yafunzwe guhera saa 7 z'amanywa kuri uyu wa kane tariki ya 11 Mutarama 2024. Ni umwanzuro wafashwe na guverinoma y'u Burundi. Icyakora nta tangazo ryashyizwe hanze rivuga impamvu y'iryo funga ry'iyo mipaka. Bamwe mu banyarwanda bagerageje kwambuka bajya i Burundi babwiye bimwe mu bitangazamakuru bikora imbere y'igihugu cy'u Rwanda ko bagerayo bagasubizwa inyuma. Amakuru yizewe kandi nuko nk'umupaka wa Ruhwa uhuza umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi n'uruhande rw'u Burundi bafunzwe saa 7:15 z'amanywa. Muri ayo masaha hari abanyarwanda 35 bajyanywe ku mpaka bahabwa uruhande rw'u Rwanda bivuga ko bafatiwe hakurya yabo. Kugeza ubu ntiharamenyekana uko abanyarwanda basanzwe bakorerayo imirimo itandukanye ndetse n'ubucuruzi bari buze kuvayo mu gihe impaka ifunze. Imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yerukaga gufungwa hagati ya 2015 na 2021. Kuva icyo gihe kandi ibihugu byombi byiyemeje kuzahura umubano, ariko Burundi bugatsimbarara ko ubukeneye abashinjwa guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza nyakwigendera bahungiye mu Rwanda muri 2015, mu gihe u Rwanda rwerekanaga ko bihabanye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Perezida Ndayishimiye mu ijambo rikomeye cyane agejeje ku banyagihugu mu gihugu cy'u Burundi risoza umwaka wa 2023 yavuze ko hari impamvu zikomeye cyane agiye gufata cyangwa se ingamba zikomeye cyane agiye gufata bitewe nuko ngo uwo mutwe wa Red Tabara wiganjemo abasize bagize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, avuga ko bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rukabaha icumbi, rukabaha ibiribwa, rukabaha ibikoresho, rukaba n'imyitozo ya gisirikare kugira ngo bafashe kuzasubira gutera mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibirega ariko u Rwanda rutahwemye kugenda ruhakana, ndetse kandi uyu mutwe wa Red Tabara ntucumbikiwe mu Rwanda ahubwo mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero rukibaza ni gute Burundi bushinja ko u Rwanda rufasha uyu mutwe wa Red Tabara, kandi koko mu by'ukuri ugasanga uyu mutwe wa Red Tabara ugaba ibitero uturutse mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko nturagaba igitero hariho hose hafi n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Duhere mu Rwanda, umuyobozi w'ikinyamakuru Ishema TV Niyonsenga Dieudonné kuri wa gatatu yongeye kwitaba urukiko rw'ubujurire i Kigali. Yanze kuburana kubera iyicarubozo, avuga ko bamukorera muri gereza Nyarugenge afungiyemo, aregwa ibyaha byo kwitirira umwuga w'itangazamakuru, ibyaha ahakana. Kigali, Eric Bagirusha. Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hasani yinjiye mu cyumba cy'urukiko arinzwe cyane. Umwitegereje ku isura aramwenyura kandi arakomeye, ariko afite ibikomere ku gahanga bitarakira. Ibyo bikomere nibyo byabaye cyafatwa nk'intandaro yo kwanga kuburana urubanza. Yabwiye urukiko rw'ubujurire ko afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa. Cyuma yasobanuye ubuzima bwe muri gereza ya Nyarugenge yita mu kuzimu cyangwa mu mwobo n'ikiniga cyinshi kivangavanze n'amarira. Akimara kumva umwirondoro we yahise asaba kumenya n'umwirondoro w'umucamanza umuburanisha. Habaye guterana amagambo. Cyuma ati ko nabibwiye mwe muri bande? Umucamanza ati urashaka kumenya amazina yanjye ngo bikumarira iki? Cyuma ati numvaga banzana imbere y'umucamanza utari umunyapolitiki. N'amagambo yarakaje cyane umucamanza ahita amubaza ati uri tayari kuburana cyangwa nturi tayari? Cyuma yamusubije ko atiteguye kuburana. Yavuze ko amatwi ye yapfuye kubera kumukubita inshyi, kandi ko yahumye kubera kumufungiraho yise mu mwobo hahora hajenga amazi. Cyuma yari yambaye amadarubindi y'indwara z'amaso. Yasabye umwanya wo gusobanura mu buryo bwimbitse ibikorwa by'iyicarubozo avuga ko bimukorerwa muri gereza. Ati ubuzima mbayemo, iyicarubozo mbayemo, ntabwo mfungiwe muri gereza, mfungiwe mu mwobo. Mu buryo bwa nyabwo munyemereye mukampa uwo mwanya kubera ibikomere natewe n'ubutegetsi. Yaboneyeho umwanya wo kugaragariza umucamanza ibise bafite ku gahanga. Umucamanza nawe ati ndumva ibyo muvuga, ubushinjacyaha bwabyumvise. Niba ari byo koko dusabe nabo muri gereza gufata ibyemezo bikenewe.
Abanyamategeko bunganira Cyuma, Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Bosco Sefu Ntirenganya bavuga ko ibikorwa by'iyicarubozo gereza imukorera babigejeje ku nzego zibishinzwe zirimo n'urwego rwabo rushinzwe abunganira abandi mu nkiko. Gatera ati twakibwiye ukuriye urugaga rwacu kandi yatubwiye ko yakiganirije n'abandi barenza abo turi kuvuga hano. Bavuze ko kenshi bajya kumusura muri gereza ariko inyandiko bamushyiriye abamurinda bakazibambura. Gashabana ati batubwira ko baba bashaka kubanza kuzisoma. Umunyamategeko Sefu Ntirenganya nawe ati baradushaka se skandale, ni ukuvuga na kaga kuko biba kubafungwa bamwe si kuri bose. Ntabwo ari chantage turabafasha bo butabera. Uyu munsi turamubona nibikomere mu gahanga, nyamara ubushize byari ibisebe batinya ko yaza mu rukiko bakabazwaho yabivanye. Abo mu muryango wa Cyuma barimo Sumubyara Premian Rukebesha bumvaga imiburanire bakimyoza. Ibisubizo by'umucamanza mu rurimi rw'Ikinyarwanda bivangavanze n'igifaransa cyinshi byakunze kuzamura ibitwenge mu rukiko. Uko abasivili basekaga ni nako abacunga Cyuma bisangaga muri uwo mujyo. Cyuma wayoboraga Ishema TV araregera gusubirishamo urubanza bundi bushya ku ngingo nshya ku mpamvu we n'abamwunganira mu mategeko bitiza akarengane. Aregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga w'itangazamakuru. Mu gusubirishamo urubanza, Ijwi rya Amerika ryamenye ko mu ngingo bazatanga harimo imbwirwaruhame yavuzwe n'umwe mu badepite Christine Murebwayire amucira urubanza nyamara rukiri mu rukiko. Yabibwiye abanyeshuri biga kuri kimwe mu bigo Cyuma yizeho mu karere ka Gakenke. Rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'Abanyarwanda. Muramuzi? Yize na hano. Muramuzi? Uwo bita Hasani Cyuma. Cyuma ni yize hano. Cyuma ni yize hano. Umva aragaheriyari. Kuko avuga amagambo mabi. Naho ku miburanire ya none, Bwana Premian Rukebesha ubyara uyu munyamakuru akabwira Ijwi rya Amerika uko yayakiriye. Ndabona nje abacungagereza bari bafite muhare ari nk'abagambanyi. Ese bagiye kuzangishira umwana bamwukishije inkoni, kandi n'ubushize Diodone yari ubucamanza hararaga mu ntuza, perezida w'urukiko arabiyama bamukuramo amaze iminsi 3 barongera musubiza muri mwo agiye kuzishikana inkoni ye. Ubwo nyine numvaga uri mu camanza ari wagumye kubwira ubuyobozi bwa gereza bagatanga ayo madosiye, umwana akaburana. Reba nkungu nabuye muri Gakenke ni kure cyane, muzongera mungarure kandi n'ubundi wenda bibuko impungenge. Buri gihe musuye nkabona amerewe nayo kuriya nta impungenge, abandi basore batabishimye nje ngatandi kurira. Mu mbago z'urukiko bigaragara ko umunyamakuru Diedone Niyonsenga alias Cyuma Hasani arinzwe bikomeye n'abagaragara ndetse n'abatagaragara. Ubwo umunyamakuru mugenzi we yageragezaga kumusuhuza, umwe mu bacungagereza bari bafite imbunda yamwihanangirije amubwira ko bitemewe kandi ko Cyuma mu magambo ye ari très dangereux, ni ukuvuga ko ateye ikibazo gikomeye ku gihugu. Ati mbese Cyuma uramuzi? Ndatoya mwumva gutyo. Umucungagereza ati basi ntunasoma mu binyamakuru. Urubanza ruzaburanishwa ku itariki ya 6 z'ukwezi gutaha. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika uri Gitego. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ahamagarira abarwanyi ba ADF basigaye kwitanga cyangwa se bakarimbuka. Museveni yabivuze mu ijoro ryakeye kuri uyu wa gatatu bwagezaga ku gihugu ijambo ryerekeye ibibazo by'umutekano. Yanerekanye abagore bafatiwe ku rugamba mu mashyamba ya Kongo, muri bo harimo n'abarundekazi. Kampala, Ignatius Bahizi. Perezida Museveni yaburiye aba barwanyi ba ADF ubwo yasobanuraga ibimaze kugerwaho n'ingabo za Uganda zikorana n'iz'igihugu cya Kongo mu gikorwa kimaze imyaka irenga 2 cyo guhiga abo barwanyi. Perezida Museveni yashinje abahoze ari abayobozi ba Kongo nka Mobutu na Joseph Kabila kuba barahaye ADF urubuga mu mashamba ya Kongo kandi bakangira Uganda uruhusha rwo gukurikirana abo barwanyi muri icyo gihugu. Yerekanye amashusho y'indege za drone zuzuye ibisasu asobanura ko uwo ari wo muti barimo guha ADF muri Kongo kandi ko igihugu gifite imbaraga nyinshi zo kubarangiza burundu. ADF staying in Congo, it was because ati icyatumye ADF imara igihe kirekire muri Kongo nuko Perezida Kabila yari yaratwangiye kujayo guhiga abo barwanyi.
maze nabo bagezeyo baridegembya bibwira ko bageze mu ijuru. Kuva ubwo Perezida Tshisekedi atwemere kuja muri Kongo ntabwo ADF ishobora kubaho. Mu gihe Kabila yari yarabahaye urubuga ntabwo bigeze batekereza ko dufite ingufu z'igisirikare zabamaraho. Nibarekera kudutera igihe no gutuma rubanda batakaza ubuzima. Bazi neza ko iyo tubateye tubica ari benshi, kandi ni ngombwa bose bagiye kurimbuka. Yerekanye abategarugori 5 kuri televiziyo avuga ko bari mu itsinda rinini ry'abasivili bari barafashwe ku ngufu na ADF, akaba bararokowe n'igisirikare cya Uganda mu bihe bitandukanye ubwo cyari gihanganye n'abo barwanyi ku rugamba muri Kongo. 2 muri abo bagore bavuze ko bakomoka mu gihugu cy'u Burundi, abandi 2 muri Kongo n'umwe wo muri Uganda. Bose bahawe mikoro yo kuvugira kuri televiziyo ku bibazo byabo. Wabanje kuvuga n'uyu